mnogo je stvari se odigralo umeđu vremenu, mnogo je toga prošlo u političkom, istorijskom, geopolitičkom smislu i Srbija danas je veoma daleko u odnosu na ono što je bila pre 100 godina. S druge strane, dobar deo uspeha, dobar deo onih tekovina koje su Balkanski ratovi, potom prvi Balkanski rat, pa i drugi, pa i Kumanovska bitka koji su doneli i omogućili za vreme loših poteza, nesrećnih istorijskih okolnosti, a mora se priznati i naših domaćih gluposti i propusta, pao u vodu. Tako da smo sada u situaciji da praktično vek nakon Kumanovske bitke i nakon Prvog svetskog rata suočavamo se sa potiranjem dobrog dela posledica, dobrog dela uspeha i dobitaka, ne mislim tu samo na geografske i teritorijalne, koji su, dakle, bili rezultat uspeha, briljantne pobede u Balkanskom ratu i u Kumanovskoj bitci. U tom smislu i naziva ove tribine, znači Srbija i Srbi 100 godina nakon Kumanova, treba da bude neka vrsta podsjećanja istorijskog mementa i opomene, u sve bude rečeno, kako se lako proćerdaju neki istorijski rezultati i postignuća prethodnih generacija. A da bi se to nadoknadilo i da bi se ti propusti i ti gubici, kažem, koliko toliko povratili, potrebno je i mnogo rada, mnogo truda, mnogo borbe i opet istorijski srećnih okolnosti.